sensar dik high level mentapat la sedang mempunyai slowly naik high level kalau kol seki gunda boleh ngawati kumta mendin ngadang wan jawai kumba cibije memstep ngai kawai kali ke bakit sensar kayat la kayat namar baki shifti sah lenti san spa kawai gegit hakmat janga hadin tangkap to kane lawan san rutli ki bike cross gitu kali tengah sangai ngang boleh katau dawarong sor ngakun kelat mayu ngakam yung kam ai pisah yang boleh kang bala film ai pisah te film la ban poe seselong namar hapoe dang step seselong kumto kiba kids air mentap siu lai tu hajar hakaci pick up kumto begitu yang mentap kilak ngap siu tekene gari ke cekendri jongi kan poe si ladangi ailat yakum kene ke sarkar ka BJP ko bolong mentah ke la riam me kene ke sarkar ka orang bangin kersan ya ke NPP boleh kau kersan ke NPP ke la pasang bandele election ka kosen nang ne kempoi si pai ba ki kempoi ke BJP mentah bat kan ong ngan rong long ba ke NPP ka bobot ni kum ke nang susnong ke bayrap ke NPP ong iti lepai ka tliu no bentah ban pensitam melade ngiti lepai ka tliu ba lomba ka pisa ka jongki ijep ikilidar jongi lomba ka pisa jongki pendianom ne tang ikatto katne kini pat kisnalanti ki BJP kan rung hamne hai ki thai ki jongi ngai apa nagalan ka BJP pat ka NDPP ki trelan ka yarap ka BJP ya NDPP apa nagalan ndala de ka por raja sabha ka BJP ka simna ka raja sabha halade katba ya ka lok sabha kapat ke regional party kaya kijumut chong ke BJP PE balai ka kwa kumta namar ba ka soto ba ladang iyo makanai ka Lok Sabha ladang iyo makanai ka Lok Sabha ka Jusinsyar henre ndak kibel ki pas na Lok Sabha na po Raja Sabha kinamla ban pas kat barang klaim ka Raja Sabha kata daw kato ke jong jong ki BJP kinyo lais pa nyo po jompo kabamot kito lat kiyo lais pa nyo po kin penkelai ke konstitusi jong dari India ban penkelai ke konstitusi jong dari India habio 2/3 majority la kumno lais pa nrepuar de kata ki ong lais pa nyo po lagi yo in lais pa nyo po ki pa pendoro ya kato kiten secularism na po ke konstitusi lagi lah pendoi kata secularism na po ke constitution kabamot langi ki pamane la kancing kino kicingit jongi ngimla pan mani kelam ke permission langi pala ke kata ke bangila kalau illegal kinkam te kata ka daw pa kicingkwa jongki ban tolong ke negeri ke jongi kawai ka kten kawai ka niam ke botang ka niam hindui kawai ka kten botang ka kten hindi bat kumta tantar par kawai ka ri kane ka don ka ab kicingma ya pi yang ke retpai te ban tulai na kane kawai ka sit ka don kam kane ka selong bat kane ka makalang idon arsit ngide banjob selong ngide banjob hapo turaro banjob kata kawai ka bot ka don kam man ka bot pa VI kawai ka bot pa VI ka NPP lene VI ka UDP lene VI ka party kalong ka baai ka BJP kawai ka bot ka don kam kawai ka sit ka don kam kanang mila ban ya le ban persya ya kibut senti jong ke BJP kumta ngawan hamne ngakot ngawai rifi bayo tong ini kelet ya MDC ini kelet ya beli tong ini kelet ya terlilang sedali kersane nga kumu kandidat jo ke kongres baai bakane election kan long election ke bagi job answa na kane ke konsensi man ke election haswa election ngiram nada ada election ni job diki hajar chua election ki wat kinong tre jungi ang te ba pala banjok henre na nyo ni job diki hajar namar balai ba kinong senong nang ne ka konsensi ki start ki tip kabadai MDC kalong kumno kabadai MLA kalong kumno ngatap da jisul kemen mangayawan hangni nga kermen bat nasyania banane ka konsensi din ay nga ke jingkersan ka bupura kumagini ke paru ledat mentalele dang kapen bahasusu nang ba ngila ban im ngila ban duai ngila ban le kanu kam katkum ke jingkwa katkum ke jingseo ke jongi secisen nga kerpat yati baro ki badan hayo ki badan hangni nga kerpat yati bamde tang mapi hangni da poisi ying sasem sobha khot wer ki perlok
ban pensngap ban penskau ya kene ke jing pensai ke jongi ban kene ke pelok jonga bahak kene election ngide be kersar be tek iko kongres amde ban bakla ladani bakla lawang no ku mengisyat ikar ribat ke jai penriu ka jing ik ke jai penriu ka de hakikti ke jongpi ke jonga hakidunot jing pekat ke jongpi jonga amde ke basu penhe de ka kten le penhe de kono kono de ke de ka kam ke de ke jongpi ke jonga amde ban kono ikiwe secisen kongresibon ubren don lengkap parti ubren kon don lengkap bat kinang penyai kebalik bawan